Da vidim ko igra ovdje, Wiener, One Team, Boris Banja Luka. Koji ste ih? NS United, Šabac, dobro. Ali nemamo loptu, dobro. Jako Luka, jako Luka! Nema gdje dobimo loptu. Dobre, dobre! Ajde, priđa! Bila out, sudija! Perfon, a? Nema gdje govorim. Vraći. Vraći se na sve nema. Čekaj, trojka igra. Ja znam, trojka igra i jedna igra. Može dvije sad. Znači, to jedna ekipa igra, posle na doječnom turniru igra druga ekipa. Znači, pogledajte sad koja će trojka igraju prvi turnir, koja će trojka drugi i da trećemo. Ajde po predstavnik svake ekipe neka dobije ovdje turnir. Ajmo. Znači, svi koji hoće da igraju po jedan predstavnik iz ekipe da dobije turnir. Znači, Borac, NS United, Šabac, gdje su ostali koji igraju, ajmo, predstavnik Wienera, gdje je? One Team, ajmo. 2, 4, 5. Hvalimo na jedna ekipa. Dakle. A ima i Wiener jedan Wiener, da. Ajde, igra, daj! Nije to sport, nego ako pusti njih, mora pustiti vas. Ja ne padam broj. I vi ste One Team. Pojďte výši, no! Ajmo ovako. Borac i NS United igraju prvu utakmicu. Drugu utakmicu igraju Wiener, Šabac. Treću utakmicu igraju One Team i napravite Wiener 2. Imate žutu majicu. Imate žutu majicu. Ajde, Wiener 2 da buču žutu majicu. Ajde. Slušaj pravila. Neću ponavljati. Gremo! Wiener 2. Slušaj ovdje. Wiener 2. Prijavili softa, Wiener 2. Idemo zajedno, daj! Idemo jedan, drugo! Dobro je. Evo ga, niko tupi. Pejt! Ajmo, slušaj, igra se do 3. 3 korne su penal, nema branjenja i 3 faula. Bravo, Eraz, bravo! Igramo na 10 minuta, posljednji. Ima. Bravo. Ja možete dignuti ili ne? Može niko. Ajde, Wiener 2 onda igra. Osta, pitajte trenera, ako trener da dozvolu, možete igrati. Ajde, počinje. 10 minuta krenulo. Sad.
je utakmica Borac Banja Luka i NS United počela. Vjerka paše! Maar jij bent de stoelste, dat is over een bruid! Bila lopta čista, simuliraš, ajmo da nam ustavi. Ajde, nam ustavi, evo, to je play, bravo. Skoro pa autogol NS Uniteda, dakle, naš teren. Ako možete doći u Esto Plajeri za momke koji su na terenu u 3-3. Kikilić, evo sam slušao ovdje, vidite gledajte tako. Dakle, Đorđe Kikilić je vam pobjedi Plajer. E sad, vi naučite to sa Plajera i poslaćemo. Da organizujemo jedan kviz. Ko bude najbolji? Ja ako sam dobro čuo, to biće nešto sa likom Cristiano Ronaldo. Može izmjena. Dakle, nema prekida, ajmo, izmjena. Može, preporuj. Dakle, Đorđe Kikilić. Napravio jedan sjajan sajt koji se zove Naš Klon. Uticajte. Naravno, pravite izmjene, pravite sajte. 1-0 za Borac, prošlo je 2,5 minuta. Dakle, vratite pažnju klinci na te Plajere, 2-0 za Borac. Pročitajte, naučite nešto o našem terenu, o web sajtu i možete dobijete sjajnu nagradu. To će biti čućete i posle ko budu znao najviše o našem terenu, ko budu najbolje odgovarao. Ne zanite pitanja, on će nagradu. Dobro, Đorđe, može ovdje Plajer za našeg drugara iz Četaričkog. Bravo Ivano, evo je, pusti ipak. Borac vodi 2-0, ajmo NS United. Opa, idemo dalje, ajmo. Polako, je bio tam. Malo lakše NS United. Lakše, dobro. Molim se malo sa odgledom, nema neko da se ovdje društvo na teren, da ne igra. Pokušao od Martinjana, ništa. Borac je najbolji od 2-0. Jedna minuta do kraja. Meča, evo gola za NS United, da li ovo kroz noge važi 2? Sad kao se važi 2 kroz noge, ne? Samo se da vremenu, ajde.
Dajte veliko dolgi prekav. Evo kontra za United, da li je ovo prilika za izjednačenje? Kako ste odjavo, prijavo i smo Igre dalje, ajde. Jeste, bila igre dalje. Podali rekao sam već 6. Moram gledat nar. Ja. Zloste je gledano. Razliku. Dobro. To bilo blisko, već. Faul. Bravo, bravo, sudija, bravo. Lopta za United, Borac je prvi faul. Ovdje iza lopta bila na centru. Evo, ovdje je bilo. Tu, malo ispred, ne, tako. Dobar pokušaj. Sofija. 3 minuta do kraja. 2-1 je rezultat. Sudija, hej! Vidim ko nije uzeo pojav naš teren. Biće sjajnih nagrada. Ja sam dobro čuo. Ima veze sa Cristiano Ronaldom. Moguće, vrlo moguće. Dakle, uzmete plajan i malo čitate čemu se radi, šta je to pred sad naš teren. I onda kasnije Đorđe postavi par pitanja, ko bude znao odgovore, dobija nagradu. Stori kod mene, pa odite kod Đorđe, možete da mene uzeti plajan. Dakle, ko nije uzeo, ajde, vidim, ajde, starički, ajmo vidim. Malo pročitate, naučite nešto o našem terenu. Odete na kraju krajeva preko mobilnog ili kompjutera, pogledate čemu se radi. Promocija, dakle, igrača, trenera, škola, klubova, sve na jednom mjestu, na web sajtu naš teren. Dakle, posjeti naš teren.com i vidite čemu se radi. Razom! Razom! Ima još jako malo vremena za NS United. 2 minuta do kraja. Ajmo, NS United. Zabavo. Stativa. Faul. Faul, pazi tamo. Nemoj. Jeste, bio je faul. Bio je faul, nemojte rukama da igrati, nema povlačenja. Ovi su stvarno crveni za nesportski faul. Ta prvenstvenom rekreacija nam je za reći prekršen rezultat. Naše. Naše. Nema, korner se ne izvodi, 3 korner su penal. Pitali trener. Kakav potpis? Ko je rekao bilo potpis? Borac ide dalje, bravo Borac Banja Luka. Čućete kako je. Budete znali odgovor na pitanja vezane za naš teren, kao spotite Đorđe Tutović. Nešto kasnije na kraju ovog programa, da vidite nagradu. Sada igraju, kao što sam rekao, Šabac i Diner, a ovdje igraju Diner 2. Niko izveli aut, Niko aut je, Niko. Vodili su se navosti. Ajmo dečki, gol! Neka Luka! A Sadra ima! Pomogao je da je dao. Sa malo ti je zraka igrao. Mlakar je dao! Pauli. Ja, to je ja. Dobar Sudija!
Ma daj spomnik kartona, no! Se da u našmu! Pazi ga glavo, ajmo pita. Gradi. Ajde, Žale! Lezi malo! Pa daj više oka, no! 3-2 je treba odigrati, znaš da je koliko mali. Pusti ovaj, pusti. Beži nazad. Što hoće reći? Ne. Da taj malo igra. Traje minuta pa minuta. Sergej, moraš ti izgledati onda. Moraš ti, Pa isto. Vidi Niko. Tako Niko, bravo. Ne to dela. Pušao ga. Dobar je, pet nazaj, dobar je. Gledaj normalno. Gremo. Ne već to dela. Ne igrate. Gdje si Ivan zdaj? Time out, Vile Voka. Luka, malo Đorđa! Luka, podaš ga! Može, nastavljamo. Faj Gabi! Šabac, bez povlačenja, faul Šabac, loptu za Viner. Makni se. Igrajte! Loptu za Viner, bio povlačenje za dres. Jedan faul ima Šabac. Ali vidjeti ste kako će biti pitanje. Ej, makni se, molim te. Čućemo pitanje vezano za naš Viner. Ajde, odgovore. Ajde, piške! Daj ga! Kuhi, ne se krega, odmo i grejmo sprošćen. Prav, Lutka! Posle 10 minuta šutiramo penale. Engleska mora napraviti. Kako ga A, Mihal, daj ga! Idemo naprijed, idemo naprijed. Sam se lijepo zagrate, bravo. Za koga ti navija? Dobro, tempo je igrao za Viner. 5 minuta i sekundi do kraja utakmice. I dalje 0-0. Šabac u napadu. Međutim, brani se dobro Viner. Ja, Bugari, grej ti! Bravo,
Liga. Ako može pomeni svoje odzivo, dakle, Volkswagen ST 034, 0 za Šabac, među vremenu, dakle, kombi ST tabule 034, pomeni. Kombi,